Žup, žup, žup. Žuп, žуп, Што е žup. убав бекмобилот. Дечки, здраво на сите, добре дојдовте во уште едно мое ново видео. Продолжуваме со снимањата од Србија, тука Carpool Karaoke. Денеска на задоволство на повозрастната публика, за помладата публика ќе се запознаат со некои луѓе кои што на вистина премногу доминирале пред 10 години и кај нас и на цел Балкан. Значи тоа дека сега не доминираат, ама сметам дека децата под 15 години можеби нема да ги знаат. Станува збор за Весна и Џоле Џогани. Луѓето кои што се заслужили за пола пијаници кај нас. Дали сте тоа свесни вие, бре луѓе? Многу ми е мило, многу ми е чест што денеска ќе снимам токму со овие двајца великани на балканската музика. Голема благодарност до Рента Кар Мара, кој што ни ја овозможија ова прекрасна буба кај што ги снимаме Carpool Karaoke тука. Секако дека ќе се добијат поклони од Кабошон, нашите прекрасни гости, и секако да ги поздравам читателите и гледачите на espresso.mk, медиумот кој што навистина многу ме поддржа, пази, на овој пат и многу ме поддржа на овој пат и сите новости кои што сакате да ги дознаете поврзани со македонската естрада и балканската естрада, ќе ги читате на espresso.mk. Одиме во кола, се дружиме со Џоле и Весна. Ајде! Епа, дечки, гледате дека сум во кола, заедно со Весна, заедно со Џоле. Здраво, се надам дека македонски многу лесно ме разбирате. Може. Да. Оно што не будемо разумели, питаќемо во сваком случај. Ми смо годинама смо радили, бас смо сад причали у Македонiji, негде од 2002 godine do... Prvi album kad smo napravili mega hit, ja sam Babaroga za čoveka moga. I onda su nama, bukvalno tad su bili počeci naše gostovanja po Makedoniji i onda čini mi se da smo tu otvorili ta neka zlatna vrata, onako da došli smo do srca publike, tako na jedan lep način. Сакав да прашам, тоа, постојано бевте вие кај нас, по секој село, во секој град, постојано настапи, Svaki grad i svako, ajde da kažem skoro i manje mesto, neću da kažem selo, i manje mesto, mi su nastupali u to vreme u Makedoniji. Sad ću te objasniti o čemu se radi. Đole je mene vodio svuda, zato što sam ja tada, on je započeo sa mnom tu jednu novu svoju muzičku avanturu i neki novi početak je sa mnom počeo. I onda sam ja, kako se zove, onda on mene vodio svugdje. Znači mi smo uzduž i popreko cijelu Makedoniju proputovali i nastupili smo svude samo da bi me on pokazao ljudima, da ljudi vide ko sam ja. Morao sam da je promovišem i onda veliki ultra mega hit onaj Babaroga kad je bilo, dobili smo i nagradu u Skoplju. Kako beše ta nagrada? Zlatna bubamara da ne? Zlatna bubamara, bravo. I tu su učestvovali sa nama, još to je bio i pokojni Toše Projecki i Tijana Dapčević, baš je bilo onako fino, mnogo je bilo. A onda kada smo napravili duet sa Miletom Kitićem 2007. Ono nema više Cile Mile. Tu se malo promenila stvar jer su tada nas počeli da zovu više u dijaspori, u inostranstvo. A tamo je mnogo veća i cena i pare i sve. I onda smo se tamo prebacili, tako da Puste pare proklete! Ne, ali nije zbog para, nego jednostavno mi smo, kako su nas ljudi zvali i onda, znaš kada, u inostranstvu to navala odjednom. Jel ima sljedeći vikend, imaš? Daj za 2 vikenda, jel imaš? Daj mi termin. Ode termin, znači do kraja juna, znači 5-6 mjeseci unapred. I onda kad me neko pozove, recimo negde u septembru, oktobru, novembru, decembru, manje se radi u Makedoniji. I onda kad me pozove za neki termin, oni ne mogu da mi daju termin recimo za 3 mjeseca unapred, nego za neki kraći termin i onda se nikako ne dogovorim. I prođe godina, prođe 2, prođe 3 i mi nikako. Možda neki put uhvatimo neki Ohrid kad je lepo vreme i kada dijaspora isto dođe, onda odemo i naravno Skoplje i tako ta malo veća mesta, tako kažem. А добро, дали сте вие свесни, са сакам да ве прашам дека вие сте криви за пола растурени бракови кај нас во Македонија? Па на вашите песни најмногу се пие по кафаните. Ке се на чукат и после си наоѓаат. Се шегувам. Кога веќе ја спомна Циле Миле, јас мислам веднаш да си пуштиме музика. Ајде. Više Cile Mile, stigo Mile, Kitić Mile, kaži Mile, brate, neka čuju, neka znate, brate. Srce je moje na Balkanu, kakve su im gore žene, ima li mesta tu za mene, da li ima makar šansu za jednu malu tajnu romansu, ja. Ma nemoj, brate, na tu stranu,
žena kada voli ženi. Videnice ti nisu ni do kolena, kad s njima pređe granice, ma nema šanse voljena. Ni Francuska ni Švajcarska nisu tvoja sudbina, zove duša balkanska, Nema šanse voljena. Četiri strane sveta, putujem Evropom, al nigde mi nije kao kad sam s tobom. Milioni ljudi, ne zna im se broja, a samo se jedna zove ljubav tvoja. Pa je ova, tuka se gumačenite. Ova, som čašito bava. Jer je grao. Pričaj šta ima novo, u novom svetu stikaš li neku u letu, ne budi takav, hajde barem da delimo, to ti karem barem. Ma veruj, to za tebe nije. Ako misliš nije, zar se to od mene nešto krije? Bez bi bilo šteta da posle ovog dojeta netlogom se žene sveđa. Sunce loši grije. A jes, Stići ću te makar preko suda, baš me briga neka misle da sam luda. Ovo te amo, na 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 na. I šećerke i remice ti nisu ni do kolena, da s njima pređe granice, ma nema šanse voljena. Ni Francuska Ni Švajcarska nisu tvoja sudbina, zove duša balkanska. nema šanse voljena. Јас сум ви инаку најголем фан, нормално јас сум помлад, 23 години имам. Да. Сега мене постарите ми кажувале колку вие сте биле големи и колку оваа песна е можеби најголемиот хит ваш. Кажете ми која песна би обележала вашата кариера? Pa, Како лична карта на Znaš kako, Джогани. balade nekako najviše, to je neki identitet grupe Đogani. i čekam te kod kolima. I Ove šaljive. Пушти ме таа, нормално. Uglavnom balade, ne znam, nekako ja sam više vezan za te balade. A ja To ću da pokazuje jednu kažem ozbiljnost, da. onako jednu muzičku ozbiljnost daju te balade. A ovo ostalo, takozvane šaljive pesme, ja sam po tome poznat od prve pesme Idemo na Mars, koja je bila još Da. ranije, pa onda i ova Nema više Cile Mile, pa Cile Mile drugi deo, pa Tata treba da častiš, koji je bio urnebesni hit Da. u Makedoniji. Čak je Vesna bila, mislim da si bila 7. mesec. Ja sam sve 8. vreme mesec u trudnoći trudnoće. nastupala. Da. Seća se u downtownu u Da. Velesu. Аха. Tu je bilo negdje 4000 ljudi je bilo. Zamisli, 4000 ljudi, diskoteka ogromna je Може ми bila. кажете како настанала таа песна, ајде? Дали како се Tako случило? što smo, ja sam zatrudnela. I Dobro. to leto smo mi izbacili Čekam te kod kolima. I to Aha. je postao ogroman hit dole kod vas u Makedoniji i u cijelom svetu. Da. bukvalno. I bukvalno sam ja posle 2 meseca, mi smo ušli u promociju te pesme. Mi smo krenuli da putujemo, turneju, da radimo. Ja sam ostala u drugom stanju. Аха. I onda je doktorka meni rekla, ti si mlada devojka, ne brini se ti ništa, jer tada u to vreme na estradi nisu pevačice ostale u drugom stanju, jer onda znači da automatski godinu dana ne možeš da se baviš svojom karijerom, Ne ne možeš da možeš da radiš. nastupaš. А зошто Govorilo имало se odmah, закон Naporno некој? je. ne, trudna si, pa Aha. onda kao ne smeš da radiš, ne bi Moraš trebalo pažnje, ono da. ovo, znaš. Međutim, ja sam Međutim? prva, ma naravno, ja moram da budem special, malo drugačija. Meni doktorka je rekla, ti si zdrava, prava sportista si, ti možeš bez problema, Pitali samo smo nemoj da skačeš. da li ovo treba da nastupamo ili da ne nastupamo, dokle, ona nije znala prva njena trudnoća, dokle možemo da radimo, pošto mi dosta radimo, znaš. Što sam ja teo čujem doktora, znači stručno lice, da mi kaže, vi bi trebali da stanete negdje sa 5-6 mjeseci trudnoće i da više ne radite. Međutim, ona kaže šta? Ti si zdrava i prava, možeš da radiš. I mi krenemo, mi se nismo zaustavljali. I onda smo došli, pa ne znam, mi po inostranstvu, u taj Tito Vele smo mi nastupali i bukvalno ja izađem na binu, ja se sećam da izađem na binu i meni prvih 5 minuta publika aplaudira. U Velesi, da. Koliko su presrećni što me vide, što sam trudna, žele da me, toliko me vole, obožavaju da žele da me čestitaju na taj način. I ništa nije to ružno, ništa. I onda kada sam ja tako nastupala, onda su naravno novinari i paparaci to nekako preokrenuli, prevrnuli kao eto,
Đole, Ne, sada bio je jedan snimak, zapravo slika na naslovnoj strani tog tabloida, Svet se zvao, ja Svet, mislim. da. I piše Đogani maltretira Vesnu u trudnoći, tera je da igra po zadimljenim prostorijama i diskotekama, bla bla. Čekaj, kaj nas u Makedonija tako? Ne. Kaj vas? Kod nas. A, I onda ja pročitam na naslovnoj strani i poludim. I kažem, pa jesu ovi normalni ljudi, pitali smo lepo sve, zašto žele tako ovo, a onda se sjetim, čekaj. Da ja to iskoristim. Pošto pre toga sam izbacio onu pesmu Čekam te kod kolima, isto na moje lapsuse. Koji sam ja zar ti mala ne znaš ko sam ja? Da. Pa to sam ja isto na moj račun se šalio i napravio pesmu. A oni su se sprdali sa mnom. Dobro. A onda sam ja rekao, dobro u redu, sad ćemo da napravimo pesmu upravo na tu temu. I onda smo napravili Tata treba da časaš. I kreće pesma, znaš i sam kako ide. Jednog lepog divnog dana izlazim iz studija, bacili smo par ideja, ritam prosto ubija. Ne ide mi se kući, luto bi po gradu, u glavi mi 100 ideja, sreću na stranu. Kada iza ugla nailazi Vesna, ozarena, nasmejana, prelepa i toga svesna prilazi i kaže, treba da razgovaramo. Nešto da razgovaramo. Sednemo i pričamo, sad ja hoću njemu da objasnim, ja sam u drugom stanju, znaš kao, ne možeš ti da obaraš rekorde na estradi ako sam ja ovolika. Rekao, a gde će sada baš da se budeš trudna, a treba da idem da nastupamo i tako te stvari. I onda rokanje. Ti si pitao kako je nastala ta pesma. Nastala je tako što smo mi iskoristili trenutnu situaciju u kojoj smo se nalazili i sročili smo je u tekst i napravili pesmu Tata treba da časaš. Zar ti stvarno malo ne znaš ko sam ja? Zar ti nikada nisi čula za Đoganija? Pa to sam ja, da si znala to? Dođi da malo džuskamo. Hajde vodit ću te sad odavde ja i čekat ću te dole kod kolima. Moram da samo da prvo javim se. Zove me Ansver zove me Stani, nisam baba roga, niti opasan kod droga, ali ipak hoću da ti skinem ruž. Tako lepo je u mraku, a ja nisam znaš u braku. Ja sam samo slađen bivši muž. Ja bit ću poznata, znam bit ću poznata. Ja sam s tobom viđena, u svim novinama ja. Bit ćeš poznata, znam bit ću poznata. jer si samo viđena, u svim novinama. Кога ја немам слушател? Da. čujem, ali nikako nisam ljut. Koliko me ima po novinama, postao sam žut. Ma opusti se i u oci mač. Dobro nam došla sad i ti si trač. Kolaju o meni mnogi vicevi, nezgodni ko pokvareni šlicovi. A ti da kao da nisi znala ko je to. Ma pusti to, hajde da džuskamo. Ma pusti to, hajde da džuskamo. Ma pusti to, hajde da džuskamo. Nikada ne nosim kravatu, nikada ne zlivam u zlatu, ali ljudi ipak znaju ko sam ja. Meni igraju u krvi, stvarno sam najbolji i prvi. Hoće svi da džuskaju ko Đoleta. Hajmo svi ko Đoleta, svi ko Đoleta. Da si bila viđena, u svim novinama ja. Bićeš poznata, Znam bit ću poznata, jer si samo viđena, u svim novinama ja. Сега, што правите ново? Знам дека се снима, тој снимен е документарецот, филмот кој што треба да излезе од кога ќе се среди, нели, коронава, но ајде кажете ми вие повеќе околу тоа. Dobro, ja sam snimio jedan film, zapravo radim ga skoro 5 godina. To je jedan film o mom životu, o mom odrastanju, o mom radu na estradi i saradnji sa mnogim ličnostima iz naše estrade. Tu su Lepa Brena, da, može desno. Tu je Lepa Brena, tu je Dragana Mirković, tu je Vesna Smiljanac, tu je Zdravko Čolić. Mislim, sve najveće zvezde svih vremena se nalaze u tom filmu. I saradnja sa njima i mnogi događaji i u tom filmu govorimo o tom vremenu, o tim ljudima i o toj nekoj, ajde kažem, čak i nostalgiji za tim vremenom, znaš. Da. Tako da ovi mlađa generacija, vi morate da na poseban način to pogledate i osjetite malo tu takozvanu lepu i, da, bravo, lepo si iskoristio termin, magija tog vremena. Jer vidi vreme kako zapravo brzo prolazi. I vama, evo, bez obzira koliko ti imaš godina, evo recimo vrati se samo pre 3 godine, kad si imao 20 godina,
kako nedostaju te godine. Da. U odnosu na sada, kako je to bilo zapravo lepo pred 3 godine. I sad već postaje nekako drugačije. A kamoli pred 20. A kamoli, ja pričam tu i o staroj Jugoslaviji, tu pričamo o Sarajevu, o Zagrebu, Beogradu, pričamo o Skoplju i Ohridu, jer moji dolaze, moja mama je zapravo poreklom iz Makedonije, tako da... Eto, nisi znao to? Ne. Pa to ovi malo stariji znaju. Da. Ona je rođena je i u Lješane, to je jedno mjesto između Skoplja i Ohrida. 15 km mislim od Ohrida. I ne znaje, teka su mlade kad su za to. Pa priča sam na televiziji dosta puta. Ma jaz kažem vam, nije Srbiti i Makedonците smo isti narod, nas ne deli različan akcent, ne jezik, akcent. Naravno, sve je to kod mene isto. Zato i govorimo o Jugoslaviji, znaš, govorim zapravo o jednoj zemlji koja je bila ogromna, velika i bili smo mnogo jaki. Znači, kod nas nema nikakvih podela ili na verskoj ili nacionalnoj osnovi ne postoji. Tu je ta priča zapravo o mom životu, a zapravo o tom vremenu i o svemu. Sada ima tu puno dogodoština, ima puno koncerata, sa Draganom koncerti, nastupi sa Brenom i mislim mnogo toga. Eto, to se radi u filmu. Едва чекам да го видиме. Весна, кажи ми како за крај на музички план, дали нешто подготваш или уште TikTok ќе си играме? U studiju smo i pripremamo nove pesme. Dobro. I više pesama imamo sada, znači da radimo na njima trenutno, ali ćemo sačekati da malo prođe ova cijela situacija jer nije pametno, čini mi se da nije atmosfera, da ljudi prosto su uskraćeni i zabrinuti su i ne mogu da se opuste i da uživaju u pesmama na onaj stari naš normalan način. Tako da bi bilo pametnije da se samo bavimo ovom nekom self-promocijom tipa TikToka, da se družim, da imam interakciju sa svojim publikom, sa fanovima, da njima ispunjavam želje. A to je novi način svega, u suštini sada digitalna forma je najbitnija u suštini sada i TikTok i Instagram, YouTube. Ovo kao ti na YouTube-u kanal, Vesna ima svoj kanal isto, ima svoje... Stavim subscribe. Da. Svi me volite, subscribe-ujte se na moj kanal. I ako ništa drugo, ja sam u ovom karantinu tajmu dobila titulu Karantin Queen, zato što sam nekako dizala taj moral i širila sam jednu pozitivnu energiju. I podižem ja svakodnevno mi je pun DM onih poruka žene koji su ili moje godište ili mlađi ili starije koji kažu nisam raspoložena ustala, zabrinuta sam za kredite, za decu, za posao, za trte, za mrte, a onda pogledam neki tvoj TikTok i vidim nešto tvoje onako kako me ispričaš neki vic, napraviš neki super pokret, nešto lepo kažeš i sam tvoj glas me umiri, smiri i prenesi mi neku lepu pozitivnu energiju. Ja sam odmah raspoložena i vesela. Pozitiva. Dobro, Vesna je postala onako ozbiljan TikToker onako, ali što se tiče estrade, broj 1 je trenutno na našim prostorima. Tako da, ja samo želim da poručim jednu stvar, da se ljudi vole, da se čuvaju, da se poštuju, da slušaju naše pesme, da znaju da će sve ovo proći, da će biti sve u redu i obavezno jedan veliki poljubad. Jesi čuo za našu novu baladu, samo da te pitam? Zabranjena ljubav? Zabranjena ljubav. Kako ne, jaz? Pa dobro. Da, samo ako ga puštam tak jedan 50 minuti... Ne, nema da puštaš. Kako ne? Nego samo pitam, pošto mi smo to je najnovije što je izašlo od nas i to je jedna predivna balada koju, eto, ako publika, neko ko nije čuo pesmu Zabranjena ljubav od Đoganija, pustite, to je prava, jer tu je iskorišteno dosta makedonskog melosa, onog pravog, to znaš i ti, klarinet koji svira fenomenalno i to je uticaj malo makedonske muzike, tako da... Dobro, ja ќе се извинам на моите гледачи што не ја пуштивме сега, заради тоа што не најавили смо. Да, ретко кога може да видиме вас во македонска емисија, сака да ги слушаме песните што реално во Македонија најмногу се слушаат и ете. Може ли да ми ги подадеш, тие сакам да ви дадам нешто како за крај. Ево, ова е за тебе поклон, ова е од Кабошон. Имаш вратоврска убави манжетни, а таму имаш, тоа е за тебе, убави анти-ејджинг креми од Кабошон, така да... Hvala najlepše. Hvala.
Hvala puno. Така да, јас тука ќе ви се заблагодарам што бевте денешни гости. Јас мислам дека се помина фудбал. Odlično. Iskreno zaželeo sam se malo i makedonskog jezika i Makedonaca i Makedonki i jednostavno jedva čekamo da stvarno prođe ova pošast, da tako kažem, i da onda dođemo ponovo, evo čak obećavam bilo šta, prvo što se bude pojavilo kao neki nastup u Makedoniji, prihvatam i samo da imamo komunikaciju sa vama. Ljubimo vas puno и видимо се ускоро, надам се. Јавен повик до сите да ги викнете обавезно, јас додам прв, дечки, ставете лайк, ставете сабскрайб и на мојот канал и на нивниот канал, обавезно навесте каналот, читате во сајтот espresso.mk, а ние се гледаме во ново видео за неколку дена. Чао! Велики поздрав! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.